Stop, bro. Stop. Sona kapeti. No, Stone, no. Hakim, murachangania Hakim. No, stop. Hakim, murachangania Hakim. Hakim, murachangania Hakim. Stop. Hakim, murachangania Hakim. Hakim. Murachangania Hakim. Hakim, murachangania Hakim. Hakim, murachangania Hakim. Safi tu. Safi tu. Safi tu. Safi tu. Ndiko na medita nabi man. Turi kurakoresha kuri jewe. Kandi nunyibutse. Wanambwiye ati ngo ndi mu makosa. Sisi aragushigikira atavuga ngo ego nivyo nguri mu makosa. Man imbere y'umugore wanje bro. Stone banzure kintu kimwe gutara sivyo. Nkubo mukubisa kava marasa. Naho we ego naho yobe ari mu makosa mugabo yamaze kubabara deja. Biza kubonekana kari uri mu makosa. Man zo shabiza mu nyuma. Nuko boshaka kamvuga Jozi shovuga ati nako kazomenyera. Stone does not fine bro. Guys je kiganiro reka ndagihereze nga. Stone gusuramba baje vraiment. Akishe. Na wa musiri mwapostinze. Narababwiye ati yo narababwiye ati guys nimu postinge kijya kiganiro bijya bihoro sisangu biti coffee ukabiacha na weye bro. Warabire Hakimu. Hakimu. Chill out bro. Chill out. Stone vitu gani tena Stone? Stone vitu gani tena Stone? Stone sikiliza sasa Stone. Stone amenyo ndakena mama umugabo kwanisha amenyo Stone no. Kumbe mama sababu imeisha Stone. Jewe tu muhimbino sabano hapo hivyo vitu. Je tu muhimbino sabano ai baba tibano wa roho yake hivyo vitu. Akitoka hapo. Yote hivyo vitu. Ele kwa bono. Yote hivyo vitu. Je tu bono kujeno sabano imbabazi. Bado walimbi. Acha nikafunge kama. Stone sio poa. Stone sio poa Stone. Stone wewe utakuwa mpaka lini? Imbabazi wewe ngande wewe. Stone wewe utakuwa mpaka lini? Mimi naomba umsaba kama nani? Kama nani? Hivi umemaliza kupiga magoti tu Stone umemaliza kwenda msama. Acha magoti ndio vitu gani hapo? Magoti ndio vitu gani hapo? Kyo WhatsApp maniga. Ngwenze ko story ko umunaneze sana. Marje darenze nyene kari mugo. Oba mushamaki aho kumukomeza ahubwo je bisa nkaho mengo naramucurira ku buryo arawona asanga byashikanye na akiyanka kuba yaravutse ari impumyi just because of me. So for real guys, abose mwanutse imbwa no kurumviriza ahubwo je imbwira nandenze kubera ko imbwa ntanubwiye hotera umuntu atakira kimwe mutwaye ahubwo jewe sinzi kugenda umukoma nukuri kwimana mu mbabarire yo logic you are very sorry bro. You are not mbabarire kweli mbabarire cyane kweli Alain so sorry Alain nukuri kwimana bro nyene mbabarire sana man. What's up, buddy? What's going on? Keep the press mode OG right here, guys. And kumena Stone uni are ya mpumyi yacu ndabisubuze kenshi mpumyi ari yumva nabi mugabo ntatucohindura guko ni Imana yamuremye. Mu ruhande rw'ububafu naho turamubona ni mukuru wa are bakwita gute? Yeah, my name is Logic. Egereka mic. Yeah, what's up maniga? My name is Logic. Logic. Yeah. Mbe niwe muntu ari muri entertainment akora music yitwa Logic. Logic Jamal. Ni Logic Jamal no mu director? Yeah, no director gender moment share. Oh. Yeah. Stone very good. Sawa mzee. Nice fresh kweli. Ubonye Logic ku ruhande. Nawe nzari. Nauzi? Aya. Uyu ni grand player wa Ale. Yakoze ibiki none birenze. Okay, Logic yagize iminsi yarantelefone yarambwiye ati yo Kim. Je ndashaka guhura no mu Stone yankubitiye petit frère. Nyene ubwo ashanda musinyira autograph. Logic amubonye ureni we Stone. Koresha mic. Wenjo Stone. Yeah. Narinzi ukuri umuntu wa hatari wa danger sana kumbe ntunarenze man. Ikumva narinzi kukaze sana. Wewe mtu simple sana bro. Ndi ku ruhande rware. Wayi wakubise petit frère wanje ngo ni mpumyi wabikuye ku kibrada. Naragora. Buya nukuko imaje yako ndumvira ko noshobora kumwegera ane nyene tukabiyeza nk'abantu b'abagabo. Ariko rukagite fate no opportunity kugira ngo basi nyene yani nimbere y'abafana imbere y'abantu bose bari bagiraje kuncira urubanze. Ukuri kw'Imana je ndafukamye iyo ni imbere yanyu mwese. Je ndafukamye imbere yanyu mwese. Je mu mbabarire
uko nagerageje kwitwara nabi nk'inyamaswa imbere yale ari ndamuhoye kuba atabona kandi atigeze abigiramwe uruhara kugira ngo just abe uwo ari we today uba mushamaki aho kumukomeza ahubwo je bisa nkaho mengo naramucurira ku buryo arawona asanga byashikanye akiyanka kuba yaravutse ari impumyi just because of me. So for real guys, almost mwanutse imbwa no kurumviriza ahubwo je imbwira nandenze kubera ko imbwa nta nubwo yohotera umuntu atakira kimwe mutwaye ahubwo jewe sinzi kugenda umukoma nukuri kw'Imana mu mbabarire yo logic you are very sorry bro, you are not mbabarire kweli mbabarire cyane kweli Alain so sorry Alain nukuri kw'Imana bro nyene mbabarire sana man kuri kandi ndabashimiye sana guys man thank you are very sorry nube uri kuri yorobeka bro nago sho nukuyoroka kugira ngo bigende gute bro de uko nagukubitiye kuri kamera nene sibine nkore kuri kamera kuza kubikurangiriza ariko abafana bari gukomeza kuvuga ati ngo wapi byabereye he ko byabereye kuri kamera rero niyo maho ganye ndafukamye maje nubwira sibwanje bwose nabushize hasi bro mwana ndafukamye hasi man nambaye ni panaro ibeye kurumva sasa ndasabye imbabazi yani ko ibintu bivuye ku mutima byanyabyo kabisa ari uramubabariya byahetse bivuye ku mutima yego all right Stone agurugame you man bro ndazi bako logic izere ku buryo kamaye izere ko mumubari of course twamabariye koze man nimba atari bibi basi bro tugwane mu nda kugira ngo tugize kino kibazo sivyo yeah of course bana Stone arasabye imbabazi vraiment reka ndamuramutse mu mahoro ndamubwe mu nda ale basi ndakugwe mu nda nawe sivyo Stone vitu gani tena Stone vitu gani tena Stone sikiliza sasa Stone amenyo ndakena mama umugabo kwanisha amenyo Stone no kumbe mama sababu imeisha Stone jewe tumuhimbino sabano hapo vitu je tumuhimbino sabano ai babati bano waroho yake hivyo vitu akitoka hapo yote hivyo vitu ile kwa bono yote hivyo vitu je tumubono kujeno saba imbabati bado walimbi acha nikafunge kama sio poa Stone sio poa Stone Stone wewe utakuwa mpaka lini? Kusaba imbabazi wewe nkande wewe. Stone wewe utakuwa mpaka lini? Mimi namuomba umusaba kama nani? Kama nani? Hivi umemaliza kupiga magoti tu Stone umemaliza kwamba msama. Acha magoti ndio vitu gani hapo? Magoti ndio vitu gani hapo? Yo WhatsApp maniga. Wewe ngo Stone ngo umunareze sana. Marje darenze nyene kari muvuga ngo ruri hejuru. Ushakari na uyu. Stop. Reka ntubabaze umuntu Stone ndakese. Uko sema nini wewe? Stone acha hivyo Stone. Wasema nini wewe? Acha Stone acha hivyo vitu Stone yaje mu mahoro Stone mwaje kuvugana mu mahoro bro. Manu kugere kaje kirata bro nivyo zandambiye men. Una bro yaje mu mahoro. Ungashaka gafunga atakamba man. Kajona namba baje. Stone why you evil bro? None nguyo kizikibazo man. Bana jende kibi kirenze ukungene buteka. Ngo WhatsApp maniga. Mu mahoro bro yaje waye mwe hakuvuga ati bro yarije kubona nawe waramukubitiye petit frère umwe kwera. So that's not fine bro. Akiona usiye urexeri kuje ngo jeneze ko ari umuntu watanje sana ngo akora mu kirere umengo ni Goliath man miye umunyakamenge. That's not fine bro. Chill out bro. Si frère. Oya gusa. Ubwo abanyakamenge ubumva gusa ku matwi cyangwa ndabona kuno we. No kuno ko rejisho jewe. That's not fine. Stone is fresh bro. Sio jopeki. We rofa we. Wewe ugenda ugira Akimu isa nishiko serie. Kino ni kibazo kiri serie. Oya Stone. Kano gahimbira kimumye imani kabye umugore wanje ngo ndi singo. Ngo ndagukunda. Eza kuchuka kwanza. Kugira ngo mbwira ati ngo muto ngo mukuru uyu alengo shagura nanje. Yani nikituganisha special chini upetiko na chini cyari gutumanza. Stone yaje mukubitiye petit frère wiwe sivyo yaje mu mahoro wenye nurafuka murasaba imbabazi ine gushwana kandi bije gute mani nace nibuka basi nako ndasaba imbabazi wenda byari byanyabyo nace nibuka umwimbira abwira umugore wanje ngo ndagukunda. Stone listen bro ngo ndagukunda. Stone stop bro stop man it's not fine bro. Urazi kintu kimwe we ale ona je namaze kubona umupeti azombonera mu maboko. Bro, I will make you see. Acha Mungu man, jezo tumubona. Sio poa. Sio poa Stone. Sio poa. Sio poa. Kabisa. Man, usanga umengo no wabiteguye bino Akimu wabiteguye bino nya Akimu sivyo Umviriza logic jarando yambwanda bahuze kugira wenda musabane imbabazi.
even if noho bari kubita mutoyi wawe ukabibona ntiwovyihanganira none aza kubwira sisi mu kiganiro ati ngo ndi single ndagukunda none okay Stone rimwe na rimwe bisabwa you have understand right umuntu waba kubwira ko bagukunda ni bake uvye nibisanzwe man kuri ukose umugabo yo bari ndaya ukose umugabo yo bari ndaya bagashaka kuza baramufatana buri munsi uza wihebeshere ugende wurira umugore w'iyogabo y'indaya nozo utahura neza yuko abagabo turi bigugumwe vy'ugwego ruri hejuru no stop stop Sona kapeti no Stone no Hakim murachangania Hakim no stop Hakim murachangania Hakim Hakim murachangania Hakim stop Hakim murachangania Hakim Hakim murachangania Hakim Hakim murachangania Hakim Hakim murachangania Hakim Safi tu mutore ari mugende bani byo bintu mwagapanze bari mwabipanze safi nyakire basi nyakire sasa ndeka none nona marore we asigende wa munuzeyewe tona marori ya warofawe nyakide kura nyakire awakamara bro ntabyawe man nabyawe urasebeje mu bantu man none nk'uwo babaza umuntu naho Stone uza ngo kumubabaza so that's not fine bro Hakim wala mwena ni drip yenu yote hii mwena yani mwanzo byatangiye koresha umwanya bro je niba dakora umuntu utahura sana man sanze ukungena gutekereza atari kuri man no ahubwo rero ukora medita nabi ndiko na medita nabi man turi kurakoresha kuri jewe kandi nunyibutse wanambwiye ati ngo ndi mu makosa sisi aragushigikira atavuga ngo yego nivyo nguri mu makosa man imbere y'umugore wanje bro Stone banzure kiri kumwite kwe utara sivyo nk'ubo mukubisa kava marasa naho we ego naho yobari mu makosa mugabo yamaze kubabara deja biza kubonekana kari uri mu makosa man zo shabiza mu nyuma nuko bashaka kamvuga jo zishoboka ati nako kazomenyera Stone does not fine bro guys je kiganiro reka ndagihereze nga Stone gusura mbabaje vraiment akishe na wa musiri mwapostinze narababwiye ati yo narababwiye ati guys nimupostinge kijya kiganiro bijya biborose sangu biti kofi ukabiacha na weye bro warabire Hakim chill out bro chill out Stone chill out turabagiye guys Stone tubireke tugende twicarana tuganire dusolving that's a problem bro nonche tuguma tugwana kusikia mdogi rifumu bari oye mani wowe wanansebeje ni wo postinga wondera kuna posti warabiretse bro nyene biragaragara neza sisi nkubiti kofi mu kiganiro izurabireka man uraje bimbe uzi message nakira ngobwo ngo sisigaye gukubise gahoro ahubwo ngujya mugore wawe ndakeranga mama ngo genda namushigikiye ahubwo ngujya mugore ni wabagomba kuba umugore w'umugabo wari we weza pani mbwa nkawe urabona nk'ubundi kwenda kugira tubireke zo kubivugira inyuma ya kamera ahubwo uri kurabivuga kuma ko ndavuga kuri kamera mukacha yibaza yo kwenza okay guys ni content ndake wara just no kuipostinga Stone nyachirisa man that's so crazy man Makita Prince make sure na comment